Amaraso y'abasirikare b'Abarundi akomeje kumenekera mu ntambara bashuwemo n'umuyobozi wabo ukunzwe kwiyita inararibonye mu bijyanye n'urugamba Evariste Ndayishimiye. Iki cyumweru kiri mu bihe bikomeye cyane bahuye nabyo kuva batangira gukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imitwe yitwaje intwaro nka FDL ndetse na Wazalendo, kuko bapfusha umunsi ku wundi. Nubwo Ndayishimiye uzwi nka General Neva avuga ko yohereje abasirikare be mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gutabara abavandimwe cyangwa abaturanyi, ibimenyetso bigaragaza ibindi, kuko ubwo yemeraga Felix Tshisekedi kumufasha kurwanya AFC-23 yamuhaye ingororano ya miliyoni 5 z'amadolari. Aya mafaranga ni menshi mwabantu mwe. Uburasirazuba ndetse hano mu burasirazuba bwa Kongo, ubu abasirikare b'Abarundi bari kuharwanira nk'abacanshuro ku butaka bwa Kongo, kuko nta kindi bazi ku mpamvu barwanira keretse gukorera uwabohereje. Amateka agaragaza ko inkuru y'abacanshuro irangira nabi, bagapfa, bagafatwa mpiri cyangwa bagakurikiranwa, nk'uko byagendekeye Abanyaromaniya bari bari i Goma muri Mutarama 2025 ubwo AFC-23 yigaruriraga Goma. Inyungu Ndayishimiye akura muri iyi ntambara by'umwihariko ntizagarukiye aho, kuko inyongera y'umushahara w'abasirikare b'Abarundi by'umwihariko warongerewe kandi bigaragara, by'umwihariko agabirwa n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko ibyo yari yagaribiwe birimo by'umwihariko AFC-23 yamaze kuba yabifata ku buryo ubu ngubu batakiri kuba babigenzura. AFC-23 by'umwihariko yafashe nka Rubaya muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyepfo, akaba hari ikirombe uyu Ndayishimiye yari yamaze kugabirwa na mugenzi we Felix Tshisekedi. Nta basirikare b'Abarundi bakiri by'umwihariko mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko bose bamanutse muri Kivu y'Amajyepfo bajya gushinga ibirindiro bikomeye mu bice bikikijwe cyangwa se bikikije umujyi wa Uvira no ku mupaka. Abarwanyi ba AFC-23 nabo bakomeje kwagura ibirindiro, bafata Bukavu n'ibindi bice byinshi byo muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko teritwari iyi ngiyi ya Uvira iri gukontororwa n'izi ngabo za Kongo. By'umwihariko biravugwa ko muri uku kwa 12 bagomeje ku muvuduko bariho, ubu na Noheli byazajya kuba AFC-23 yaramaze kuhigarura. Tariki ya mbere Ukuboza 2025 ingabo z'u Burundi n'iza Kongo, Wazalendo na FDLR byateguye ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC-23 birimo Kamanyura na Kaziba muri teritwari ya Warungu, kugira ngo by'umwihariko bisubize ibi bice, nibiba ngombwa bakomereze mu mujyi wa Bukavu. By'umwihariko abashinzwe ubutasi muri AFC-23 bamenye aya makuru hakiri kare, cyangwa se bamenye mbere, by'umwihariko mu rukerera rwa tariki ya 2 Ukuboza bategura ibikoresho byabo n'abarwanyi, batera iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse bafashwamo n'u Burundi, Wazalendo. Ikindi kandi kuri tariki ya 2 Ukuboza ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikirasa ibisansu byinshi byagomeje kugwa Kamanyura ndetse na Kaziba. Abaturage benshi baricwa, abandi barahunga, imitungo yabo ikangirika bikomeye cyane. Abarwanyi ba AFC-23 bakomeza kugenzura ibi bice, ikindi kandi bakanakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze kuba wabungwabunga. Muri iki cyumweru rero ihuriro ry'ingabo za Kongo ryambuwe agace ka Gatogota kari hara muri teritwari ya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bahiye ubwoba nyuma yo kuhatakariza bikomeye cyane, bamwe muri bo barahunga berekeza mu majyepfo mu bice birimo umujyi wa Uvira, abandi bisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, kuko babonaga ko n'ubundi ibyabo biri kugenda bigana ku musozo. Mu ijoro rya tariki ya 4 Ukuboza abarwanyi kabuhariwe ba AFC-23 bagabye igitero simusiga mu birindiro by'ingabo z'u Burundi, bica abasirikare benshi cyane, bafata mpiri abandi barenga 100, nk'uko amasoko yo muri AFC-23 abyemeza. Uwo munsi nibwo u Burundi bwatakaje umuyobozi wabo wa batayo ya 8 Liyetona Atanazi Minani. Impirimbanyi
mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu Pacifique Ninahazwe yatangaje ko Lieutenant Colonel Minani yishwe na drone ya AFC 23 mu masaha y'amasaa 5 ya nijoro, yiciwe hamwe n'abandi basirikare batatu bamurindiraga umutekano. Niwe musirikare w'umurundi ufite ipeti ngiri upfiriye mu ntambara yo muri RDC, kuko mbere hapfaga abamajoro. Kuva ku wa gatanu kugeza ku wa gatandatu, ubwo ndavuga amatariki Ukuboza 25, ingabo z'u Burundi n'indi mitwe y'ingabo bakorana byatakaje ibindi bice byo muri Uvira birimo Rurambo, Rubarika na santere ya Ruvungi iri mu ntera ya kilometero 60 ugana mu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi umuvugizi wa AFC 23 Wiringoma kuri uyu wa gatandatu Ukuboza yatangarije ko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihabwa isomo rikomeye cyane. Asobanura ko intambara idashobora kuzorohera na gatoya, kuko ziri kurwanira mu gihugu kitari icyazo ku mpamvu zitanasobanutse. Lieutenant Colonel rero yagize ati turashaka kumenyesha ababo bari kuza muri Kongo ko bagomba gufata ifoto yabo ya nyuma. Umurundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ye ya nyuma, ntabwo azasubira uko yaje, yaba yaje mu modokari cyangwa yaje n'amaguru, ariko azasubiraho mu isanduku. Uko byagenda kose tugomba kumwica. Kuko bisanzwe rero ihuriro ry'ingabo za Kongo ryasobanuye ko ryavuye muri Ruvungi uyu munsi mu rwego rwo kurindira ubuzima bw'abasivile butatakarira. Ibyo ni nabyo bisobanuro ryatanze ubwo ryavaga muri Bunagana muri Kamena 2022 by'umwihariko ribitanga riva Igoma muri Mata 2025. Urumva ko nicyo gisubiza kenshi bakunze gutanga. Bigaragara ko AFC 23 ikomeje kugendera ku muvuduko iriho ubu ngubu. Iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunane ishobora kuzagera yarafashe umujyi wa Uvira. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rimaze amezi 10 riryamyemo nyuma yo kwirukanwa muri Bukavu. Ni igisebo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, kuko zikomeje kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na FDLR byagize uruhare rukomeye cyane mu bugizi bwa nabi bukorerwa abasivile muri Kongo. Imitwe umuryango mpuzamahanga ihora isaba ko yasenywa ikarambika intwaro igasubizwa mu buzima busanzwe. Burundi kandi ntibuhomba abasirikare gusa, buhomba n'ibikoresho, buhomba amafaranga bibigura, by'umwihariko yakabaye ashorwa mu bindi bikorwa by'iterambere, kuko raporo zirimo n'iza banki y'isi zigaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu bwakomeje gukura nk'isabune umunsi ku munsi kuva muri 2022 bitewe n'impamvu zirimo icyuho mu ngengo y'imari. Umuryango mpuzamahanga watanze ubutumwa kenshi ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo adashobora kuba yakemurwa n'amasanzu, ahubwo hakenewe ibiganiro bya politike. Uburundi by'umwihariko bwigira nkaho bubyumva, ariko bugakomeza kwinyegeza iyi ntambara butanga abasirikare n'ibindi bikenewe. Ubufasha bw'u Burundi butuma leta ya Kongo yibeshya ikihereza igitekerezo ko ishobora by'umwihariko kuba yatsinda AFC 23, nyamara buri gisansu gitewe gitwara ubuzima bw'abanyekongo, kigasenya ibikorwa remezo byabo mu gihe bafite uburenganzira bwo gutezwa imbere nk'abandi batuye muri Kinshasa. Ayo niyo makuru uyu munsi twari tubafitiye, tugaruka ku buryo AFC 23 iri kugomeza itanga ubutumwa ku banyekongo n'abarundi, uburyo abasirikare b'abarundi bari kwasiga ubuzima. Reka ngushimire, twabanye ndi Isa.